ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахш теҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор 12 та хонаҳои нав роӣ кардам, ки мо қабул кардем, пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар анхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон дача, ягон аппарат, ягон компания, ягон маҳсул, ягон говмол, чизе ки барои реклама кардан бошад, марамат сурат маълумот шад дар WhatsApp имои 885 12 20 роӣ кунен. мо дар видеои оянда ҳамин хел фурӯшда рекламада мегузорем. дар имрӯза навораси хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, шаҳри Кӯлоб, шаҳри Бухта, дӯстони азиз, территорияи Рӯдакӣ, Варзов ва дигар территория ки бо нархҳои арзон. Нархҳо сар мешаванд ай 35 000 сомонӣ. ҳам хона, ҳам замин, ҳам квартира, ҳам дача, ҳам дигар чизо ҳастай. хоб барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария ҳастед ки аз куҷо ба шумо хона, замин, квартира лозим аст. мо дар видеои оянда гуфтагии шуморо ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза 116 сомону 50 дирам. навори имрӯза расонидем, то охираш тамошо кунем. марамат рафтем. Дорои азиз, дават кардан котелники бели дача мегани ҷара котелники ина кора бинед. ها ایتهاوت اینا خورا بینه برادر اینا همه بارو جمع میکنن اینا هم برادر و همه ایتفای کار مون اینا با گراج تاچکا داشتن است. سلام علیکم ساده بچه‌ها. تاجیکستان آباد میکنیم، تاجیکستان ما رو میسازیم. ما در کجای باشیم فقط با یاد زن و فرزندمون میشیم، با یاد وطنمون میشیم. سربلند باشه، خانواده باشه، اینا بارو رو بینیم برادر. این یگام جای برش نیست. اینا تازه ایدرونی کار ما با شما برنامه گرفتیم برادر را کار کردن. سربلند باشه، لبای بچه‌ها لبای. این السلام علیکم، این برادرای تاجیکی من. السلام علیکم. باشه زنده کار خوبه. زندگی کار براتون خوبه. زنده باشه. سربلند باشه. ما با شما میفخریم جوانمردای تاجیکی میان مستحکم بسته برای وطن و برای زن و فرزند خود کارو میکنند. سربلند باشه. زنده باشه. یک مشیران. تمام. زنده باشه. این برادرها رقمشون میمونم. تنها شما زنگ زدم. سربلند خانواده باشه. این برادرای عزیز ببینید سربلند باشه. اینا کار را رفته است. شرکت بختیار در خدمت شما است. اینا تمام این چیزا بول میکنن، روی میکنن بودن. اینا سربلند خانواده باشه. мегзарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ. якм хонаи фурӯшӣ имрӯза ҳастае ки срочна қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинская пеши молбозори нав, заправкаи Фирӯз Норафта аз роҳи Калон тақрибан 6-7 минут роҳ аст то хонаро маршруткаи 41 ва 1 меояд. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона варемкардагӣ ҳастае ки гирдиванаш маҳкам, ҳоҷатхона дарахтони мевадиҳанда, об свет аст дӯстони азиз. хоб гирди хона сументоша маш рехта дароза часпондагӣ ҳастае. хоб дастроша мегад фурӯхта мешавад бо нархи 200 000 сомонӣ ки бо муомила дорад. хона тайёра метавонӣ зиндагӣ кунӣ, яъне ки ранг бошам кардагӣ ҳаста медорӣ, мебинӣ маъқул мекунӣ, хонара зиндагӣ мекунӣ. нархаш 200 та бо арзон мешавад. 6 сотиқ замин, хоб 3 дар хона тайёр ва 4 дарга хона бо фундаментҳои баландам рехта. пешхона бо навеса ва пешхона стяжка, дарахтони мевадиҳанда ва навниҳолам дорад. хоб якумаш рақамҳои дастӣ ахираш 99, дуюмаш рақамҳои мегафон ахираш 80, ҳад рақамҳошон кор мекунанд. шахсоне ки мехарен дастроша марамат занг занед, бештар маълумоташа аз худашон гиред. ҷои бениҳоят хуб мега, ҳама чизи лозим мега дар наздикиша. ягон саволтон боша, ягон маълумотша хоҳен агар фаҳмидан марамат занг занед. мегзарем ба дим замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон ки бо қатиш 3 гови дига ҳам дорад ва тақрибан 8000 сомон дига да қатиш алаф дорад. замин бо 3 гов ва ҳамаш қати алаф ҳамаш якҷоя фурӯхта мешавад. нархи арзон кати срочна. хоб замин қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, ноҳияи Дӯстӣ, тарафи Ғалабада. ҷои хубе мегӯяд. 30 сотиқ мегӯяд замин ҳастае ки як дар хона дорад дӯстони азиз. об ва свет аст. 3 тая дига ки яъне гов амихетшо дорад. як оғули 8 метра дорад дӯстони азиз ва тақрибан 8000 сомон дига да қатиш алафҳои пресс алаф дорад. ҳуҷҷатош мега 100% дарахтони навниҳол ва мевадиҳанда ҳар гуна дорад. замини обӣ, свет ҳаст. ҳам хонаам дорад барои зинда кардан. хонаи калон, як дари хонаи калон дорад. 8 метра дига бо мақсад ки оғул дорад. хоб ҳамаш мегӯяд қати говмол хонамаш дастрошна фурӯхта мешавад бо нархи 85 000 сомонӣ. хоб бо қатишон занг мезанем, муомила мекунем дӯстони азиз. якумаш рақамҳои мегафон Тоҷикистон ки мегафон лайф кор мекунад ва дуюмаш рақамҳои Россия 74 WhatsApp дорад. 30 сотиқ замин, як дар хона, ҳоҷатхона бани як уғули 8 метра ва 3 та дига гов ва як чизи дига 8000 сомон дига қариб алаф аст мега соҳибаш ҳамаш якҷоя. бениҳоят вариантҳои хуб ва бениҳоят арзон ҳастае.
خب ягон маълумот агар нафаҳмида бошед шумо дар ҳамин рақамҳошон занг занед ва шумо ҳамаша фаҳмода метавонед. хоҳен дар Мегафон лайв, хоҳен дар рақамҳошон промои кор мекунад ва WhatsApp ҳам дорад. Марамад бештар маълумот агар бе нивад мега срочно сум дар кор. Ина алафҳои срочам пресам дар навор ҳастае. خب марамад видеоро бо диққат тамошо кунед ва дар ака тамос гирифта бештар маълумотои пурра аниқ ва аниқ шавед. дӯстон азиз, лайкаро фаромӯш накунед, навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба қисми замини фурӯшии сеюм. замини фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, ки срочно аст ки бо нархи арзон. замин қарор дорад дар шаҳри бохтар, ноҳияи вахш, пеши балниса ва пеши молбозори калонда, яъне ки душанбе 2 меган шуд. дӯстон азизам хел ном доштае. ноҳияи вахш, пеши балниса, пеши молбозори калон, душанбе 2 меган. 8 сотиқ замин масоҳат дорад ки як фундамент рехтагӣ аст. дӯстон азиз, об свет аст, мактаб, магазин, балниса дар пешаш, гирдаш маҳкам. дастрошна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 35 000 сомонӣ. якумашон рақамҳои вавилон дасти 75, дуюмашон рақамҳои инашро медонам чӣ тариф бошад, ахираш 23 WhatsApp дорад. 35 та бо муомила дорад, марамад занг занед. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, ки қарор дорад дар шаҳри душанбе дар ноҳияи рӯдакӣ, кӯчаи Исфетоло 2. маълумотша ҳам душанбе ҳам рӯдакӣ гуфтага дӯстон азиз, намедонам кадомиш дохил мешавад, ҳам хел маълумотша нависта. хонаи дуошона 3 сотиқ замин масоҳат дорад, ки 5 дар хона кардагӣ аст, ки ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, ҳамаш ремонтҳои замона, чойлоби ангур, ҳамаш қоидавӣ. хонаи дуошона якчанд ҳам дарахтони мевадиҳанда, 5 дар хона ва 3 сотиқ замин. хонаи дуошона нархаш хоб 310 000 сомонӣ аст, ки бо муомила дорад. хонаҳо хайр ремонт дорад, барои зиндагитон мешавад. خب این رقم‌های صاحبشون در پایین ویدیو هست. کدوم شما دکی لازم باشه مرامت زنگ زنید، بیشتر معلومات از خودشون گیرید. واتساپ هم دارم. و دوستان عزیز شما دارم خالی خانه‌های فروشی، کوارتیر، زمین، ماشین، یگم آپارات، یگم تکنیک، گو مول، یگم تکنیک و یگم کمپانیا. آبشیم چی محصولاتی که چی چیزایی که برای رکلام کردن باشه مرامت روی کنیم، ما رکلام میکنیم. از شما خواهش که یا لایک دریغ دارید گذارید و نواری ما رو اگر امکانات باشه در واتساپ ایموتون هم سیلکای نواری ما رو پادلیسش کنید. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст, ки срочна қарор дорад дар шаҳри душанбеи пойтахт, жилмастив 9 километр назди бозорча. срочна духонагаи квартира аст, ки дар 7 мошина қарор дорад, 61 квадрати метр, бо обсвет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос ва ремонтҳои замонавӣ. тамоми намуди маршрутҳо мегӯяд, маршруткаҳо мегӯяд пеши квардом, яъне ки мегзарад. خب در 9 کیلومتر افتاده نزدیک بزرگچه دومی نوای میگه اوبسیدوسی دارد و маршруткаҳо мега мегзаранд. нархи квартира 375 русумонӣ аст, ки бо муомила ва савдои хубаш дар назди квартира. об шахсоне ки агар мехаред ягон маълумоти зиёдӣ агар хоҳед ки фаҳмидан аз ҳамин квартира маълумоти бештар, марамат шумо занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмода метавонад. шумоатон азиз фақат дастгирона фаромӯш накунед. ва аз куҷо ба шумо квартира, замин, хона, мошин ки лозим бошад, дар таги комментарияи мо, дар таги ҳамин видео мо нависед. мо агар ёфтем дар видео оянда пешкаш мекунем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Варзоб, деҳаи Ҷангалакда. хоб хона 3 сотиқ замин хона дорад, ки як дар хонача кардагӣ аст, ки кухни, ҳаммом ва барак дора якта. ду хонаи дигар рехтагӣ фундаменташ аст ва тайёр нест. назди якта калидоча ва кухни, ҳаммом дар дуруша мега соҳибуш. хай обшин временкай. нархаш 50 000 сомонӣ. территорияи Варзоб, деҳаи Ҷангалакда. дигар маълумотша нагуфтам ва илтимос мекунам беҳуда нороҳат накунед, фақат харидори аниқ. заминаш майдаи хонача дорад. хоб кадоми шумо ки агар маъқултон ки боша, марамат шумо занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмода метиҳам. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ аст, ки срочна қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Зарнисор, дӯстон азиз, пеши Балинсада. духонагаи квартира аст, ки дар 5 мошина қарор дорад, 60 квадрати метр, бо обсвет таъмин аст, ҳоҷатхона, ушхона, баня, кухни, термос дорад. медори фақат зиндагӣ мекунӣ бо ҳамаи чизи чораш мегӯяд, ду тарафаш мегӯяд хонауш калон аст. нашуди нархаш мегӯяд бо чақчақ мекунӣ. нархаш 350 000 сомонӣ аст, дӯстон азиз, бо савдо дорад. 350 бо муомила ва савдош дар назди хона.
خب یگم سوالتون باشه، یگم معلومات ایلوگیتون اگر که برای شما خوب باشه، اگر فهمیدن خواهید مرامتون عزیز با زنگ زنید. تریزه هاش میگه ای دو طرف میگه، هم ای طرف هم اون طرف. خب مرامت با زنگ زنید بیشتر معلوم شده. فقط عزیز از شما خواهش که لایک فراموش نکنید گذارین. میگذاریم به هشتم خانه فروشی. خانه فروشی نزدیک حولگی نوبتی است. دوستان قرار دارد در شهر تورسون زوده ریگر جامعه پختاوباد دهه نیکینیان خیلی خیلی نیستیم. خب 6 سوتیق زمین مساحت دارد که 3 در خانه کردگی است. اگه خانه های خراب کرد عزیز حجتش میگه درست است. خیلی ساختمانش نوپره بغشتی پخته. 6 سوتیق زمین 3 در خانه کلیدور خب بغشتی پخته. حجتش هست میگه نرخش 185,000 سومونی است میگه با سودا و معامله خوبش میگه در نزد خانه. کدومش بوده که معقول است معلومات زنگ زنید دیگه معلومات گیریم. میگذاریم با نهم کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی نوبتی است دوستان قرار دارد در شهر حصار. خب در 8 میکرورایون افتاده است. ایسایوش جای خوب داره میگه دو خانه کوارتیر در نهم ماشین قرار دارد 55 کوادرات متر. با تعمیر زمانوی میگه تعمیر است عزیز با چیزهایی که در تعمیر است یعنی که ایستاده بردگی نیست میگه همش صفت اعلی. خب خیلی در اپشن کوارتیر به تعریف اپشن صفت بالا همه چیز چورش کتی نرخش 330,000 سومونی است دوستان عزیز با معامله داشته. فقط خریداری انیق اگر باشد میگه زنگ زنم با نشد سومش میگه ارزان و معامله دارد. در کوارتیر بسیار خواهش شده که مقصد کوارتیرهای نوی همین زمانوی از شهر حصار مونیم دوستان عزیز با شما زکاسی کدگیتون ای شهر حصار کوارتیر آزاده و تازه مرامت تماس گیرید. میگذاریم با دهم خانه فروشی. خانه فروشی نزدیک حولگی نوبتی است که قرار دارد در شهر بختر شهر خرغون تپه دوستان عزیز یعنی که سوخوز فیضلی یکم سوخوز 4 سوتیق زمین مساحت دارد که 14 خانه کردگی است که آب و سویده است. آشخانه بانیا کухні دارد. 2 تا بانیا 2 تا حاجتخانه под обой میگه تیار است دوستان عزیز. خانه های نو و نرخش 350 با معامله دارد. سوخوز فیضلی یکم دا. خب این رقم های مگافونی صاحب شون اگر شما در کمی خانه معقول باشه مقصد که میخرین زنگ زنید خچون سودا کنید که رفته ماشین خانه را از پیش بینید. در تریزهای پلاستیکی نوتون عزیز همش قویده‌ای صفتی اعلی کردیم. بیشتر معلومات پورا از خودشون فقط به خاطر مهنت ما لایک فراموش نکنید البته گذارین. میگذاریم با 11 کوارتیر فروشی. باز یک کوارتیر است که قرار دارد در شهر بختر شهر قرغون تپه یعنی تتسدا. کوارتیر با تمام چیز چورش فروخته میشه در همین نرخ. دو خانه کوارتیر است که در یکم ماشین قرار دارد 42 کوادرات متر با سوی تامین است. حاجتخانه آشخانه بانیا کухні خیلی ترمز کانسل استرل ماشین اوپشن چیز دارد در نمود معلوم است. اگر یگانش اگر خطا باشه بختون زنگ زده پس ریمونتش نو کردگی همش قاعدوی بهترین. خب نرخ کوارتیر میگه 310,000 سومونی است میگه صاحبش با معامله و سوداش میگه در نزد کوارتیر. خب دیگه معلومات نگفته فقط میگه با همه چیز شورش کردن که همه چیزش کتی رقمشون بیلین است کدومش بوده که معقول است عزیز مرا زنگ زنین. و اگر یگان کوارتیر فروشی خانه زمین ماشین یگان آپارات چیزی که برای رکلام کردن باشه مرامت روی کنید رکلام میکنیم. فقط دوستان عزیز لایک را فراموش نکنید گذارین نواری ما رو تا آخرش تماشا کنید. میگذاریم با 12 خانه فروشی. خانه فروشی نزدیک حولگی نوبتی است دوستان قرار دارد در شهر وحدت. خب شهرک وحدت چشمه یعنی که شهرک چشمه نزدیک مکتب و صدیق شهر وحدت. خب شهرک چشمه نایستگی است. خب زمینش میگه 3 سوتیق زمین است که 2 در خانه کردگی است که حاجتخانه آشخانه بانیا کухні و مشروط صدیق یعنی که مشروط درست است یعنی که آب سفید است مشروط دارد نزدیک خانه صدیق جامعه مکتب و دیگه چیزا دارد همش نزدیک مکتب صدیق و دیگه چیزا لازمی در نزدیکیش. خب خانه ها ریمون کردگی است مدار زندگی می نرخش 280 تا با معامله و سودا در نزد خانه 280 تا با سودا میکنین. اگر در جای وحدت بودنش اگر نفهمیده باشه شما با زنگ زنید با شما همش فهمونده میتونم. دوستان عزیز این بود که نواری که ما با شما پیشکش در همین نوار امروز هم قبول کردیم. تا ویدیو بعد خدا نگهدار.